جبو خلک کوبانی یکو دناو دورپیچه دانه اف بو 24 روزن چند جاران آلیکاری در باسی باجار کوبانی بو یا هری داویج خلک با کوره کردستان یکو بریه کی تایبت را دکاربون کو جباشور کوبانی و آلیکاری در باس بکن ایرو گل وی که دپرسه اف آلیکارین کو تن کوبانی کدا دچن لسر کتن بلاف کرن و چاواتین بلاف کرن جبو کو ام برسیفا و هر سی پرسان با آوایی کی کرد بدن نهال کلک ما برز احمد خوجا هفسرو که دسته کاروبار جواکی دست بکه برز تو بخیر هاتی و ام برسیفا و هر سی پرسان بدن جبر کو گل د پرسه هون چه برسیفه ددن وان راسته یعنی ما في گلمه کو پرسه نه دوا 25 روز یعنی دور 10,000 کشبر یکو در واسی کوبانی بیه مراکز ایوال جمع کوبانی 36 مرکز حمی دیبستان کوبانی بلکه دیبستان که تنه او جی دیبستان آشی تیدوانی خلطتونه هم وقتی دن جامی رودات خسته يعني محلات إهانة عام يعني جي إهانة أو يعني زاروكان حمي در يعني وانا هاتن داغرتن ويا أولويات ما دا واجيانا تشتكو درباسي ذي دميدا يعني سو شش عربة درباس بون جوا سو شش عرباني يانزده عربة إهانة مزن يعني أو تري إهانة مزن إهانة دنجي بتشوك بون وياجي دري أو رخصتني إجريداي يو إن و هلال يعني خاچا سور دري ورا يعني درباس بون تشتكو درباس بون 10,000 اسفنج يعني ايكو درباس بيه دوار روجين كو ام دبيجن در ريا ورخصنان را و 6,500 بطاني هاتي درباس كرنا و قدر 6,000 سلات غذائيه يعني او باكيت هند فاندجي نان هي لي امورن لغور يعني اجمار كوشبران كو ام في مقارنه بكن راستي هندكه يعني لي دو هندكي دجي ما اولوي دسبك مدان كيركي دان جي او مراكز ايوا اهانه گشتي لذلك جمع باجار وكيدن گندوارن انزكي كوباني وك حلنج وك شيران وك جوم علي وك گند اهانه البركي نزك او جيهانه ايوا ديبستاني كابون لو ذركي جي هاتن بلاكرن يعني كو ام مقارنه بكن باجمار كسين كوشبري كولفيركي راستا تيرا گشكاناك بو بلافكرنا وكوميتا افاكريا زيدي وجي يعني هم طاق كوباني سيزدا طاق نها طاق تاني ماي او جي شهيد خبطكار لو تاني ناتي بلاكرنا وكيدن كوشبري طاخان دد مالان دهبو لوجي يعني هاتا بلاكر بلكي هناك مالباتي هنا كوشبر يعني نكشت بيكي ميكانيزم ما دفيدر كده يعني تشيه او جي هم دريا يعني دستايا شؤون وكيدن مجلس باجير ولجان اهانه شؤون وكيدن هم يعني رخصتن يعني كاسن ادهندري يعني مؤسسات ماذا كاردكن بتبع هفر يعني بفريقك احصاء مكاني بتشبكرا بتنسيق بكومينارا او ليستين كو دركتي قاس يعني قاسي كو هبو مكانو بدريوا ليستانرا افتشتانا يعني بلا بكرنا بله هات زلال کرن یعنی کومیتا واجی جه کسین کو ناو سازین جواکا سیویل دا کار دکن هم جه کسی کو دبن آلی کار بوارا درد کهون هم به هفرا لکولین دکن روشا کوچبرا دو شوپینن لگور پیوستی هری زیده ون وردا دست پیدکن به طایبت یکل جه گشتی دبینن وقت دبیستان و خسته و جامی مزگفت و هر وکیدن بله قال لك سباس جبوتا يعني تماشفان هجا از باورم به وی آوی هات زلال کرن کو خلکن کوچبر جبر کو هجمارا وان پر زیده یا در فتح دگه که آلیکاریا کو دگه هجی کوبانی پر کیما قدما کو ام به هجمارا خلق کوچبر را بدن قیاس کرن لیل کلک ما وکی کو امام احمد جدیار کر کو او دناف هولدانا دانا کو بکاربن پیگ هجن همی کوچبران و غزمت جبو هر مالباتی که کوچبر بکن هم دناف باجار کوبان دا هم جی لگون دواره وی یه نیز یکو خلق کوچبری وی بیا وکه حلنج و شیرانه